Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada arwah junjungan kita Rasulul Habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada segala kita yang hadir. Bahwa kau diperingati hari Maulid Nabi, hari ke negara awak, lain diperingati hari jadiena. Iko Nabi awak, siapa Nabi itu Nabi kita. Siapa Nabi awak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi nama ayahnya Tuan Abdullah. Nama induknya Siti Aminah. Beliau lahir di kota Mekah, di suatu negeri kecil yang bernama Saukulel. Ama anak Saukulel pasar malam. Kalau pai wak ke tanah suci, umrah atau haji, maka caliak dia wak di belakang Masjidil Haram. Ada di sinan rumah sampai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinan Nabi dilahirkan. Di bawah Nabi lahir, bila Nabi lahir 12 Rabiul Awal, patang akad, malam sinayan. Kalau ibu-ibu di lagunya tuh, mari mari oh mari baca selawat Nabi, mari mari oh mari baca selawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah hai kawan. Lencak suara apa tu? Apa bunyi pelik sompong dia? 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin. Nabi Muhammad dilahirkan 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Nabi lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Ayah Abdullah. Beliau lahir di tanah suci Mekah. Awak barang lama mengandung? 9 bulan. Iya. Ada orang setahun lagi. Ada. Nabi dikandung 9 bulan. Samu jo awak dikandung di induk awak juo 9 bulan. Ada orang mengandung 1 tahun setengah? Ada. Ada juga. Ada. Awak setahun ya. Menurut kaji, salamu lamu mengandung 1 tahun setengah 8 balih bulan. Iya toh? Sangenek mengandung 6 bulan 10 hari. Sadang elok mengandung 9 bulan 10 hari. Kolai anak 5 bulan sudah nikah. Itulah dulu bajak pada Jawi. Bahana dulu bajak pada Jawi. Kalau lah dulu bajak pada Jawi, lah dulu ayah tibu pada anak. Mudah-mudahan di kampung awak linda ado. Tu nanti sabut de urang padiki salawat dulang. Wahai aladun sana otolan ala sudaro, biasa saja di zaman ala sekarang. Indah di kampung awak, oh indah di kampung urang. Tidak. Anak lah gadih ala bakonciang juana. Tua. Ndak kamanakan awak, indak kamanakan urang.
padila basisi nanjo ilalang anan mudo-mudo kasurau pai sumbayang tibola dilapau domino ala dipasang kok nan tuo-tuo karate koan ala dikambang dimakan babi dibuang ayolah hudang biasa saja di zaman ala sekarang alun ala barale minantu ala alun ala banikah anak ala zaman Nabi di zaman Nabi dikandung oleh Siti Aminah 9 bulan untuk Nabi dilahirkan kata permukaan dunia. Apa kata Tuhan dalam Al-Quran? Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Tidak kami lahirkan engkau wahai Muhammad. Tidak kami rasulkan engkau wahai Muhammad. Kecuali memberi rahmat sekalian alam. Dengan kelahiran Rasul, mangko alam mendapat rahmat. Jadi itu artinya dari rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ya. Jadi dengan rahmat tumangku awak kalau maulid Nabi babahanan tu. Sangaju awak maulid Nabi padi masak jaguang mau pia puke mangane nak kabau. Iya. Awak saya sekato bala tatulak naimai ampianan ampo boneh. Balai tatulak naimai ampia. Mangalih banyak untungnya. Kok sekolah tarang uta anak. Iya dah. Ah tu. Tunan rahmat. Nabi dikandung 9 bulan. Lama mengandung samu. Tapi yang beda di sini apa? Ketika Nabi dikandung di Siti Aminah, ndak samu bantu awak mengandung. Itu ibunya. Ya. Siti Aminah mengandung ndak babakeh. Ndak babantuan. Ndak ada ngidam. Dah dua hadui. Kalau awak mengandung ada baca dah. Ngidam. Jam 2 malam mana minta 4 lam. Setengah jadi. Yo setengah dah satu sabui lah. Kadang indah dulu awak bisa setengah. Jam sampai pas siang ada minta bakso. Iya dah. Nah indah lama ada orang tu nak diminta. Atau orang tua dulu kalau mengandung kasih sekolah naik pagi kamang sekolah. Yo ambil kapua gak 2 buah kau di. Kecewa kok kamanu ni. Upoi kapua tu nak dimakan eh. Kalau awak kagak hitam dah. Nah, ada kagak hitam deh. Aku mau kau hitam bentuk deh. Anak mengandung. Ada. Nah. Jadi kalau Nabi dikandung di Siti Aminah ada dong. Disabui di dalam dikir sarapal anam. Ake curang pada dikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafa lana ma bisaybihi makamil a'la. Taruhan. Amalan aminatun falam tajri liham alimahu wala sikhlaq wa wada'atu sallallahu alaihi wasallam mahtun al-mukhalat fihi kilal waqarat muhabbati yujlak. Ah, itulah dua tang lah mangai tu ah. Sakabit tu bola sakabit tu. Nabi dikandung di Siti Aminah ndak babakeh. Ndak babantua. Indah ada Siti Aminah ngidam. Ndak ada malatiah. Cuman ndak batando, tando Siti Aminah mengandung ada. Turun 9 arwah Rasul menunjukkan bahwa Siti Aminah mengandung seorang Rasul Sayyidul Alam, panghulu sekalian alam, khatimin Nabi, kasudahan segala Rasul Sayyidina Mustafa Muhammad
Disebut dia apa dikit. Sama suala Aminah ala mangaduang nangabi. Sama suala Aminah ala mangaduang nangabi. Turunalah arawa ala ganti berganti. Arawala Nabi Isa la panyudanyu. Udah iya di bola bangau aksi bang. Ada kabeh ko. Ya. Jadi Nabi dikandung di Siti Aminah, sianan tiba arwah Rasul. Mulai dari Nabi Adam, malam pertama Nabi turun ke sulbi bapa, jatuh ke rahim bunda. Maka datang di malam pertama, di hari pertama Siti Aminah mulai mengandung arwah Nabi Adam. Apa ke Nabi Adam? Assalamu alaika ya Aminah, engkau mengandung Rasul yang jumbang. Kalau lahir anak engkau nanti beri nama Muhammad. Dalam kandungan Nabi lah doh namanya. Cuma kau peringati mulai Nabi. Kalau Nabi itu berbeda sama awak. Beda Nabi jawab nyurang. Awak orang padu pihak orang iyo. Iyo toh? Padu pihak manusia iyo bain dua. Iyo bayah. Iyo bamamak kamanakan. Iyo ado pandan pusawe. Tapi padu pihak kejadian tak. Ana basarun lakal basar. Aku memang manusia, tapi tidak sama jo orang banyak. Ana binurillah al-a'lamu mini. Aku diciptakan dari nur Allah. Alam dari aku, kata Rasulullah. Itu maka Nabi itu tak sama jawab. Kadang sombong lu orang mengecek. Mulut Nabi nawak Muhammad itu sama jawab. Tu siapa orang tu orang sombong. Padahal Nabi itu tak sama jawab. Orang ayo. Tu maka dibaca di guru-guru. Nabi Muhammad itu 3. Pertama Muhammad Nabi. Nan kedua Muhammad Suri, nan ketiga Muhammad Nuri. Muhammad Nabi bapandan bapusaro, bayah bain dua. Aduh ba inya. Nan kedua Muhammad Suri, aiko ruah namoe, nyawa namoe. Si Muhammad Allah namoe. Ana lado di awak, tu ni nyotua. Nama ruah. Tujuan asirai, hayat, ilmu, kudarai, iradai sama basar itulah Muhammad. Waktu mau kau disabui kau nak bawa Muhammad dari duit awak. Sabui ramah nak bawa Muhammad panjang keluar. Tu bangku awak. Orang lain nak bawa Muhammad nama. Orang nan tak pernah sujud di hadapan Allah. Bawa bisa menceliak Muhammad tu ada di awak. Ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tahibah. Assalamu alaika hayuan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihim. Ashadu an la ilaha wa ashadu anna Muhammad. Lima orang caliak. Waktu kita tahiyat tadi caliak. Minha minda Muhammad. Tadi dengan tunggu. Cari nak tu. Kamu aja kan dicarian. Aku ni. Tu nama Muhammad Suri. Nanado di batang tubuh awak, ruah namoe, nyawa namoe. Muhammad Suri dari Nur. Nang ketiga Muhammad Nuri. Nama itu asal sekalian alam. Mangko kada di alam, mangko kada di langit, mangko kada di bumi. Apa kata Allah? Kun katanya Allah, payakun dengan satu kata. Hanya dengan satu kata jadi alam. Hanya dengan satu kata jadi segala ruah. Kota bayu bana awak, samulai aja ya awak. Samulai aja indu awak. Tapi gadangnya batu kai. Kalau ruah diciptakan sekali kata, kun kata Allah, payakun. Ada kata Allah, mangko jadi. Cuma lah iya awak batikai jo ayah jindu awak. Iya. Dulu awaknya lah iya pada awak. Kepada banyak ayah kau sampai patah ruah. Turun dari sulbi bapak, dari alam arwah, jibo ke sulbi bapak, jatuh ke rahim bunda. Disabui dia guru, bertemu sifat jamal dan sifat jalal. Iya, mangko jadi manusia. Jadi tak boleh awak sombong.
Kau kadang bagak lo semua kadang jadi bermain. Maka kadang nawak muli-muli nawak bid'ah. Nama bid'ah. Memang di waktu Rasulullah tidak dibuat. Tapi untuk mengenang arwah Rasulullah, untuk mengingat bahwa jasa beliau yukhrijuhu minaz zulumati ila nur, mengeluarkan umat dari lembah kinat, dari zaman jahiliyah dibawa ke zaman Islamiyah seperti sekarang kini. Yo kadang jasa Rasulullah ke awak. Yo. Mangkoe awak peringati mulai Nabi lahir malam pertama tiba Nabi Adam, assalamu alaika ya Aminah, engkau mengandung Rasul yang dumang, kok lahir anak engkau nanti beri Nabi dikandung. Tapi Nabi 3 bulan dalam kandungan atau 6 bulan di dalam kandungan, ada sebagian hadis mengecen 2 bulan, ada sebagian 6 bulan. Bapak Nabi berpulang ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Berpulang ayah Nabi. Lah yatim Nabi bau mua 6 bulan dalam kandungan. Tapi Siti Aminah sangatlah sabar menghadapi ujian. Dalam awak mengandung, suami berpulang ke rahmatullah, sampai bagan tuang dak kama awak ke bapaci. Tapi Siti Aminah wanita yang kuat, yang tabah, menahan penderitaan. Sekalipun anak dalam kandungan lah meninggal ayahnya, tapi kesabaran beliau, ketaatan beliau sangatlah kepada Allah Subhanahu. Tu apa ya? Awalnya di kandungan 9 bulan. Tapi berbeda aja Nabi di kandungan. Kalau di kandungan dah dapat ke disabui dah. Iya dah. Woi, kena ada pek ke dibaca. Mangku awak nak buliah malawan kain 2. 9 bulan awak di kandungan. Barik sebarik lasuang. Iya tak? Tak percaya awak barik. Kadang lelaki murah je bagi orang mahal. Ya. Boleh dia orang mahal ketika mengandung. Iya barik, Bu. Siapa kacau ni dah? Ada orang kacau dah lu mengandung le tu dah. Belum pernah mengandung. Ayo, kalau dapat mengandung nan payah itu. Susah. Dah lama di bang tu dah lama dah. Babu ambil dari tidur. Batok pula ha. Sampalah baju ayah anak pulang bakar jolah 3 bulan dah bas cuci doh hari pala hari minum aye. Oh nak jalan teruk. Tiba dia tu dah. Sebagian doh mangan tuang tu. Dicari pacan talenang gaso kerupuk jangik asore. Pacan balango. Agak tu payah. Tu mangku awak indak buliah durako kayah juin 2. Tu mangku awak indak buliah malawan kain 2. Kau sebagian murah je melawan kedua dia. Wala takul lahu maupin. Beko kamalawan. Beko kadurako. Mengatukan saja badoso awak. Tak boleh. Al-jannatu tahta uqdamil umat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Maka hormatilah ibu awak. Liba ibu awak sadoi ko. Liba ayah awak. Ayah awak peras keringat banting tulang. Pai pagi pulang patang. Bancai pawit na indak baisi. Pungguang na indak basau. Demi anak. Induk menangguang 9 bulan. Barek jo barek. Kasawah di bawah juo. Kaladang di bawah juo. Kabalai di bawah juo. Kahaya di bawah juo. Iya nak? Ada awak tinggalan kandung rumah. Emang tahu apa? Tak bisa ditinggal. Hujan kehujanan, paneh kepanehan, ditangguang. Kadang-kadang lambek nasi masak, wakannya lihat jadi ayah pajaru. Harilah jam 1 diantar nasi ke sawatan lambek ayah anak kena muntunya. Ditukar. Kecil kawak. Bak lambek nasi ku hantar ke sawah. Jo, badak lambek pula. Ma paja, balampek sama radang kampek. Apa didik je nak tu? Awas susun sakkan antara mana kali ke mana? Ada mana bola tu? Kawitkan ya lah, lambek nasi ku hantar ke sawah. Cek kau kabau yang kena jawab.
Mambu api, menjaga gulai nak pandai malangkak manyowong lo kalam tungku. Oh nak pandai balangi kacamban dalam payu. Wah sedang mengambil gula, mengambil karambia, nak pandai melangkak lo dalam kapal kuali itu. Lama ulang kerja balik, dijujuang nasi di anak rumah tadi, dipaci anak di sekolah di pangku, di punggung labaran tuang, lampaui lah kadang lo celeh. Kadang dia agiak dia mama. Tu bukan nak boleh agiak kau mama. Kata tiang kutu aku kalau orang polisi dia dituduh Apa dah? Amo kawan polisi ko ibo. Ya. Dapat sebuil. Amo kalau saya nampak ibo mencelak orang. Tu mak kuat tak boleh durako. Sekali-kali jam durako. Rida Allah di atas rida kedua orang ibu bapa. Murka Allah di bawah murka kedua orang ibu bapa. Amo yakin kalau awak nan mengali lubang, pasti awak menimbun balik. Kalau awak yang babue, pasti awak kemana nanti balik mami hasilnya. Awak tata melawan kain dua. Nanti tiba di anak awak sah melawan lo ke awak. Tak puas pasti mau balik. Janjian Allah pasti mau tapi. Bahasa apa? Kalau awak durako kain dua, kaya lah pasti tiba di anak awak nanti durako lo ke awak. Lasuannya lah awak, malas suai. Ya. Kalau acoa menyumpah di anak lah tua awak kan disumpah lo di anak. Tak banyak arah tu. Asal sampai liwak anak tiba di anak sampai lo ke awak nanti. Ya tu ko. Ya ko. Baru dah pilih. Jadi awak, aku dan sabui, kalau awak nak mengali lubang, awak nak menimbun. Untuk itu kita hormati kedua orang ibu bapa awak. Iya. Hormati beliau. Santunnya beliau 9 bulan awak dikandung. Tengah malam awak lahir. Baragang angok antara duit je mati. Antara duit je mati. Kadang-kadang mati anak. Tinggalin dua. Kadang-kadang meninggalin dua. Tinggal anak. Kadang-kadang meninggal kedua. Kadang-kadang lahir elok kedua. Itulah anak meninggal ikhlas kalau melahirkan anak maka jihad sabilillah langsung masuk ke surga Allah Subhanahu. Hormati ibu. Bunda, kaulah muara kasih dan sayang. Tidak? Ya. Menangi tengah malam di waktu hamil dah dapat kali sabu. Aku dah percaya ibu bagi. Napa tu awak melawan kain dua? Napa tu awak melawan kaya? Anak kadilawanan. Tanpa orang tua, ndak lagi awak kan dia. Tanpa ayah, ndak macam buat duya awak. Tanpa induk, ndak bisa kita seperti arah kini ko. Kadang-kadang anak kini murah je melawan. Murah mempacawi induk. Murah membawa ayah. Nauzubillah. Ikulah anak-anak duraku. Pada wayo kita hormati ayah ibu awak. Hormati. Indu awak magian awak kau gang bamu kasih. Walaupun dia agian awak kau gang, tolong hormati ibu awak tu. Ndak ado barado, ndak amuah tampu sarang rendah. Kau ndak ado barado, ndak mungkin wak dia agian kau gang. Mungkin terjadi sesuatu. Iyo takah itu. Mungkin dia nak talok. Mungkin nak kabaran tuang. Mungkin ibu awak tu sakit di saat itu. Anda bersobok wajahnya. Siapa yang membesarkan awak? Itulah ibu awak. Sekalipun yang melahirkan tadi tidak nampak dia awak. Tapi mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena tanpa beliau, awak tidak bisa lah ia kedua. Kalau tidak ada beliau, tidak siap mengandung awak. Tak kuat mua di balik gambuang-gambuang tu masuk awak karena gambuang-gambuang itulah ia dia awak mua tu. Tidak bersuara. Tidak bersuara mohonkan ampunan. Mintakan beliau selalu doa agar Allah mengampunkan dosa beliau. Di mana arwah beliau, di mana yang layak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan taruh ke hadrat Rabi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Doa awak yang diharap. Orang tua awak tidak meminta rumah gadang. Orang tua awak tidak meminta mobil mewah.
Orang tua awak tidak meminta kesenangan dan kebahagiaan ke awak. Walaupun beliau yang mengandung awak, walaupun beliau yang melahirkan awak, walaupun beliau yang menyusui awak, tapi beliau tidak minta apa-apa ke awak. Hanya satu kata, hormati beliau.